Homemade and repairing works chanela video thar kan han nei le dona tun tum kan video turatan hian homemade fridge homemade refrigerator kan ron da dona ni mani nge ina fridge open era kan duang supply hania clear tu zong zong ten mu nom min ti theu ka be se kan channel la subscribe lo te khan khong ain lo subscribe zel ula chu mai ba ka like te share te comment te min lo ti sak le ram turin clear tu zong zong te kan ngen le masa cheu ni e tuna kan thlir me khi freezer hania avot thakop mai he avo wangin na khuvet vet mai ni hetianga fridge vot thatak siam tu hian eng thil nge tul ti te atak nge ya kan han hu thei tur chu thlir tu zong zong te kan wa nei te reng em tikhan kan siam lai video entran nga lang u o atop thlinga min en sak turin thlir tu zong zong te kangen chewa atopa hian kan tes na munom tak mai kan ron da don bokani fridge kan siam na man ruwa tur chi rang kan han chop chuak tana tuna kan hu me khu compressor an tia a gas pump tu ber ania a khol pui ti thepon an soi thin khuti khuan aka satna a welding na man ruwa tur te fridge gas refrigerant gas te evaporator tur le condenser tur te chuba ga tool dang neu welding stick te power han pek lu na turin extension cord te man ruwa neu ko rin ai takin angai hau tak lawe thut na nuam thak kan ma mo bokani tian heng kan man ruwa te hi kan han rem kho manga atopa fridge in mudona ni fridge hi engtin nge an siam engtin nge fridge hian vot alo siam thei mai ti te po kha atak nge ya mu in cha karinga tuna tang rei lo te atak nge in chu in mu cha nge mai chu in mudona ni electronics bungurwa eng po mai hi an siam chuak tur chuan a theory riat masak anga thina chu wangin clear tu ten in riat chak ve kan ringa mani riat zawnan te po apoi mo ve rima fridge lo vo dan engtin nge fridge hian vot apek chu atika a theory kan soi masanga refrigerant gas antia gas vot chibi ki an siam chuak ani chu liquid angin oma tuisik angin awmani chu chuti chuan compressor anti khuan na takin an pam tawak maya khung tuna kan kual tak mai khu evaporator tu ania puta khuan ato pa apam lu thleng don ni chumi apam thlen ma chuan gas kha liquid ani tla tawangin gas a chan theina turin condenser amamo ani condensation kan riam o tui huwa a channa kha ti chuan condenser an luta chuta chuan tui liquid kha a hu vapor khan in siama gas form ang khan alom ta ti chuan an kal zela atopa evaporator huan an luta chuta chuan tui hu vapor kha tuya alo in siama alo vot tawak mai thina ni chu fridge in vot apek chu thei dan chu holsam te ya theory soifiana chu ani meya tikhan evaporator chu kan zo filta evaporator han tikhan a freezer kan ti thin kha ani tikhuan compressor nen khuan kan zom masapot don ani a gas kalkual atopa alu thlen na kha ania a gas kha riral mai lowin compressor abok khuan alu le don ani hei hi kan welding man ruwa tu ania
thil te naw chu han ka sat khan char ve thei mai zelani thavere khop mai hetianga video kan siam na chan hi hetia hanin sona nemo nirngot lovin ran bain fritzi siam chua keni hian kan tum le a chu kan fritz siam chua tuma chu anda nadang deu dona ram riak mi phai kholum lui kam phai jol kholum vela riak thin den tuivot anin theina turte khatianga ram riana an man thei turang chi kha siam chua kan tuma chu chu tuna tanga engti khuna nge kan ti theyang ti ro chu riat niloma se hetiang hian a theory hi yuti pa anda that ve rim kadwa kan theory tura chuan tuna kan siamang chia hi nilo dewin compressor khutuna kan siama hi chuan AC volt ani somthum mangchi kha ania amaro chu compressor kan siam huna chuan 12 volt emo 24 volt emo DC tur khan kan hisab anga inverter compressor kan manga inverter lam chu ka siam thiam ve zong tak mai le ka hobby ngetlat ania tun ma phei chuan transformer ti play var thian ka vet pe thina ni tuna po chu tiang chu kalani thau mai mani nuam ti zong han ti hi chu anuamin ril ru te hi alimani agasin evaporator freezer kan ti kha athlen theina turin pipe terute in kan zama khu pipe pani khu puthianga te khu pipe an siam thiama keni hian kan siam thiam lo wangin le asiam na man ruwa kan nei lo wangin kan le mai angai zela pipe terute kha capillary an tia a freezer a pamlut tu ni tuna ka boi pui le mek hi condenser tur chu ania hi po hi pipe bok ania kalau sei mai chu evaporator a freezer po kha pipe ani copper pipe vek kan manga condenser kan ti kha fridge pang tilum thin tu kha ania tun ma fridge a pe chuan a hnunga pal ang dewa anda thin kha thil phoro nan te po anu hoin an manga then khat chuan fur lain ni eng mu that lo lain thil phoro nan an mang tangka thin khop mai ti khuan condenser kho compressorin gas aron pam chuan a tur zon tak mai khan kan da ta ni gas kha compressor chuang khan liquid angin na oma aron pam chua kha condenser a thlen chia khuan tui hu angin alo oma chuwan chuan condenser hi alum thina chu fridge pang lum thin na chan kha ani chu ko compressor a khuan a gas thun na tur bikin pipe terute an dalorani khuta khuan a gas thun na tur kan vua leang fridge siam lam hi itui na zong ani vm itui puyam izir ve to em ngei la zir lo zir tum mek nge engpo ni se atui pui tan le tan lo po hetiang han riat hi abeng war thlak rima chu mai pialama chuan he video atangka mem na tur chu fridge lama tuimi siam zir tum mek tan kong kanin ko muna ani pa zel maidon awan tangka thin te rengem inzom tur engkim kan zom fel nuwa kan han on china heti hian kan thil char te kha aphui to kem nakina gas kan thun nuwa lo lik pal theite aw mangem ti te kan cheka chubaga chuan kan gas thun na tur line kha adik to kem compressor khan gas kha a hi blut thiam ti te kha kan cheka ni ko khoti khuan kan han cheka gas kan thun huna alik pal lo nan a phui lo lai piang kan char non le ni fridge gas hi atlang pui thu in gas man to tak ania chuwangin
in ren chem hle tur ania ti lik pal mai lo tur frit siam tam berin an hlok tok lo na lai chu age santilik pal thrin chu thiang chu ke ni hian kan tok ve palangem lo thlir zelang ti hian in zom tu rengkim kan zom zo to age kan thun to don ani helai hi uluk dewin lo thirila fritz gas thun lai mu chak ve hrim te po kha thingtlang kholama phei chuan in tam kring khop mai a hunom ve ran ba hrim ania fritz gas hi zoi muang a thun tur ania tuna ka thuna hi chuan fritz siam pa ngaya ka thunang thin zat ka thun lawa gas ka ren ani khu aluna la ya khwan fritz gas khan pipe khu ativota ti chuan boruaka tui hu han hip khoma alo war nge ani khu ti khwan khu a freezer lampo avot tane vot rang khop mai ti khan gas chu claim te chau thunang a chan chu hei chu rin reng tur ne loin thria le mai tur ani ti hian gas han thun zo chuan avot chui mai thina mi then khatin fritz kan siam tir te khan ka pi ka pu dar kar somni pali chung chu lo on ri su an tia an kal wanga ngai that lo na nei mi alovin kan oma an nuwa dar kar somni pali te an rala kan hanon khan avot thei chu lo thin fritz gas thun re chu ti vo ngal zel tur a chan chu gas kha function dik bi kani ti khwan kan freezer kuala khan tui kan handa chinani hei hi nakina ka siam dan tur chiania khutiang khwan a freezer tur khu munli munga vela ka kuala nga tui botol leng tok diatin kuala nga ti chuan ram riak thrin ten tui vot an nei thei pha don ani khumi a freezer a ron var nge khu boruaka tui hom kha tuya achanga tui kha vura aron chang le ani vurin tikuan a freezer khu abo tina ani chu a freezer var nge chan ku ani tikuan an votana anen chunjom zelila a vot thui tiala a var ga thui tiala a freezer zong kha a phumin a vot pathin ani chu freezer vo thei chan le alo vo dan ani ber chu clear tu tan hriat tur poimo an sei zuila mi fritz kan siam ti rengin avot thayam ti kha kan check tur ani avot tha chu a khuwat wat thrin khu in muang khwan a khuk wat to khu tiang khwan a khuwat wat lo ani chuan in fritz siam ti rakha a fu tok lo ti na hania atlo lo thrin ani avo thadwanga khu ania film vela po kan mutrina mun vota chu an thote ha khu lai zel hi ti mani ngei po classic lai chuan kan thakhu ve lai zela khatiang khan lum le vot kha a in cha pol chi khan chhum alo siam thin ani khutiang khuan freezer kha a khungye nge tur ania a khungye nge lo chuan a khol chakna zong kha vot siam na an tha khomna combination kha a thato lo tina ani thina chu wangin fritz in siam ti rengin a freezer kha in han khar wanga minute som panga ti vel nuwa in han honga an siam fu chuan aron khulai mayang clear tu te kan cha le du chu khovel hi thiam na lama ma asona sem ema tun ma fritz le tun lai fritz po inang to lo tak ania tun lai fritz chu achang kang ema age san thun po avot thabi ge emani chu wangin tun lai fritz hi inverter compressor de vekin an siam to a chuti ni chuan tun ma fritz siam thiam tak te kha tun lai fritz siam tur hian anin update thaem anin update lo chuan fritz na thot dan te
ages na thodan te alo inang to silawa chumi laya chuan an in update lo chuan tun ma thiam deuh ho po kha tun lai fridge siam tur chuan an roi thlak talo thina ni ka thil tona ka ton hnem em mai chu tun lai thiam na changkang zo ka an fridge siam gas wa tha em mai kha current te a he lo na turin compressor chak lo deuh zo kin an siama maro chu a gas kha avo tha trim awang khan avo tha em thawani chunga chuan tun ma gas an thun thin ang kha avot zo to lo thina chu tak me chu tun lai thiam na chim phave lo ho in an siam hian tun ma fridge in gas man thin ang kha an lo thun thina compressor an ti chezel me ni chu tiang chu atam khop mai anei tu lamin a that le be sein an siam tira chu ti lain that le chu sei lo an ti chiat bel sau chuan a siam tir tu ta na in chhir om em mai don ani ron off khap ro le thir tu te zinga electronics lam repair lama ei zong te kan omem chung kan omani chuan thu cha du thlem kan nei chu chu thil kan siam hian mani man ruang ngei po ti chiat in huamin kan siam lai me ka po ti chiat bel in huamin tin khol thil chu chiat hun nei vek hi ania kan siam mek lai pon na chethei a chiat hun chung hi minute khat po atling lo second thum ti bor vela a chiat don chuan a chethina chung chu kan ti chiat ani phei chuan aman kan choi nge turani khati zong kha tun rum kan video tan chuan ni le phut mai se thir tu zong te mutui mang tha vek khule